Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kertong MDC juga Voice of the People Party na nong ston uba marbiang nong sit ula bancak penduk tiket akaseng jong ke VPP. Uba marbiang nong sit ude uwei na kibabun got ki kertong kiba ka VPP kalpen bana hakini ki khindiat sengi balalai. Hakini ki khindiat sengi kala don gajinya keren syarum syanang baka Voice of the People Party ka don jing temu ban penduk no ek tiket ke baladep ai na nong ston sya uba marbiang bat kani gajinya keren kala nang trem syuk adien bagi don tang saungot ki kertong Nathan West Coast Hills kiba ka VPP kala pen itu pai ba ha gajinya lang kala long ha ka arpho terik no pra araja upsaw ha mairang. Hakini gajinya lang lapin itu pai ba yau kertong uban ya khon na mairang nong klau na pariong mau tha rashan na motion road bat na rambra jerngam constituency handai kertong jong nong stan constituency umdon kumta hadien belawa kini gajinya lang unong dum kubor na Batesi TV ulai keren link ba ka telefon bau chairman jong ka state election committee jong ka VPP Dr. Karachen bat akani gajinya keren Dr. Karachen shim lakran benya ya kini kamat handai usuong baki kam gidang don pedeng gajinya penbank na gajing keren jong presiden ka VPP ba adan mila basayong mat hakini gajinya lang kabla long hamairang las ngothu bana lor kanong ston ru kila bandang don sakat tu kat netli constituency kiba kane kaseng kadang hab ban ya keren pen bechwa wat la kila dep pen bena ya kerteng jong ki kertong Lagi ulu kertong upakan parti kerajaan rai penban hari ini di Arbai hari siap dinti mission bakam ibet kertong ya dinti lagi kadang kedua bercintit kabangin yo cintit harga cina dinti kong kita gibriu Yisutu ya kecium beri ke betul ke berjuna kebambiang ya si shispa na shispa deh nama kita tahu ila sude ban peni ya kedua kubur ban pensyai pekak baga parti ka tingkai haji ya ke bor halapan weng ya unuru kandidat buat hadir buat pemenang kumpul kertong jong ke parti lada ke parti ke syen bagata ke jirai ke jilesi kalabang betul kalau bang ayau ni mereka persya ini lagi kalau bang wadau wak kejat yang jika nanti juga pas kantam hampir keren yang nongin juga susah ke kalar kuat bat pengi keren kumu bangin pensem yang jika long try yang ke kino ke siap deh nama kata kalau mi ke dulu kubur obor kini ningo keempat jinjah hari history jom kiseng sen pertai bahagia meledak banjir Ladakan terbelah bahagia parti pak kaong bandang lah banweng. Oh kalau sisa kekam kabak kelak mereka kembali laong ke parti ke Voice of the People Party kan ke parti ke bapir mereka pak kan kamle iki ke bapir tidak perlu ke kelak mereka pinti kena maka jian nanti ini kan ulang ke bapaka kampir lari ni sengit sedeng manpeswa kuno ke jian nanti ke beknya katum ke jitu ke jitu Koki patari balai man nyim kuasu ba kani ka kep komentakan dan baka bangin poi kata ka thang banora e jikla man prio e sisa ka khara